I dobar dan, dragi gledalci, danas igramo Sordigo na Androidu. Idemo vidjeti New Game. Odmah ćemo da krenemo. Ne bavimo zašto se ne čuje ton, ali kako već. Izvinjavam se ako čujete televizor u pozadini. To je nešto skroz nebitno. Sad čujete valjda ton. Znam celo priču, prošla sam igricu 2 puta. Ali neću ništa da spojlujem. Naravno da mogu da double jumpujem. Mogu brzo da trčim. Ovo je Elder's House, Healer's House, Portal Shop. Lik neki. Hoću samo da aktiviram portal. Ne mogu. Dobro, nema veze. Ovo je jedna mnogo dobra igrica. Verovali ili ne. Ajde, gledajte. Nemojte što čujete, ali ja ću da čitam, tako da pravit ću glasove. Hey, it's good that you are here, man. The master went to the woods and he should have been back by now. Maybe you should go find him. Before you go, take the sword. It's dangerous to go unarmed. Good luck, boy. Whee! Baci mač. Ko ostade, find the master, ok. Znam tačno gdje je, tako da. Imam tu, znači, mač. Pogledajte mapu, znači ovdje ne možete ništa trenutno da vidite. Ali kad završim let's play bit će puno mapa. Pak ne tu. Trebam na vamo. Ok, paucim, creepy crawly. Ne pojma ni da li treba da idemo vamo. Ali možda i ne, možda da. Ne sjećam se tačno. Odavno sam igrao ovu igricu, kao što možete da vidite. Ovo je kao 3D, 2D crossover. Podsjeća me grafika na Little Big Planet. Podsjeća me, to jest style, grafika, sve ovo, me podsjeća na Mario 64 ako ste igrali tu igricu. Dobro, znam. Idemo po mapam i sad će dobijemo achievement. Jeste. Znam, igrao sam ovo na drugom telefonu, nisam na ovom. Igrao sam na Sony Xperia. Ovo je Samsung Galaxy S2. Prilično je star telefon, ali je fucking mašina. Ali je Bessie the Beast. Evo ga, ovaj idiot. Kebam. Opa, fuck, promaši. Idemo. Tu sam. Idemo. Evo ga. Oh no! What has happened here? Master, are you alright? No, he's dead. Ne, ozbiljno kažem se. Sutra će, to ne sutra, nego kasnije u igrici će da se pokaže njegov duh. Tako da,
Dovoljno sam dobar u platformingu u ovoj igrici, a fuck, zaboravio sam na pauka, nisam ga ni vidio. Baš je lepo kamufliran. Kamufliran on skroz drugačije boje. Hop. Ne tamo. Grass Walker. Nam se da ovo nije preglasno. Da, ako čujete to, to je iz igrice. Stan. Ako ne primećujete da je to samo kad... znam, double jump. Ja cepim da dobijem pare, a pare će mi budu korisne da kupim Iron Sword. Naravno, bolje mač od ovaj drveni, retardirani. Mogu ovdje da se popnem, mislim, i da mislim da ovdje ima treasure. Ok, bam. I tu treba dođem. Da sti hot. A treba da razbijem ove stvarčice. Neću da ih razbijem. Znači da prođem pored. Da otvorim chest, da imam cash. Da to je cash, inače zove se coin shard. Coin shard. I ja mislim da you should not go outside the village, it's not safe. Ok, to je što nisam video mastera, nisam se vratio. Nisam još tamo gdje treba. Moram se dole, lik neki. Da razbijem ove stvarčice. Ne mogu još ni portal da otvorim. Imam kod... Gdje ti baš treba da sad? Ja zaboravio sam. Baš sam odavno ovo igra. Ok, tu. Ok, mislim da se sjećam. Ovamo. Ali... Već. Ok. To je chest. No, pravo. Idemo bam, bam, bam. Evo ga. Oh no, what happened here? Master, are you alright? He's not breathing. Something must have attacked him. He seems to be carrying a note. Sad je ovo je bitno. If you are reading this, I must already be dead. I was the corruptors. They have returned. They followed me here, and there was nothing I could do. You are the only one who can defeat them now. Go back to the village and find the village elder. He can tell you what to do. Use this magic; it will help you on your way. Sad je ovo bitno. Got spell magic bolt. Now hurry before they find you. Sad ćete vidjeti ovo. Ovo je mnogo bitno. Mnogo ću idiota posjedaju mater, će vidjeti. Sam da spojile malo previše, ali... vidite. Jedno mač malo ne isjećam ne ubije. Nisam mogu tu nešto da uradim. Verujte mi. To treba da se desi. Healer's house. Što
Sutra će biti mnogo bolje, sad je kasno. To ne će baš sutra, mislim da ću sutra malo Minecraft da bacim. We feared for the worst, again we found you beaten up in the woods. I have been carrying you for since. The village elder is here to see you. If you ever get hurt again, come visit me. Good to see you're back with us. Can you tell me what happened to you in the woods? I see. It is as I feared then. The corruptors are back. Much has happened during the past few weeks. The road to Florinum is no... Our fields are often infested with the dwellers of the dark. You young operations are our only hope. You carry the skill and the courage. It is rumored that there is a legendary weapon with imaginable powers. A power that can defeat the corruptors. Dobro. Dobro, to nije bitno ništa. Find a legendary weapon. Samo malo ću da spojlujem. Ovo je još jedno od onih... What the fuck je to? Šta je to? Nisam sponzorisan, verujte mi. Sad imamo portal. Fuck yeah. Ali idemo u shop da vidimo mogli da... Koliko košta Iron Sword beše? 80 koliko beše tako? 80, da. Ovo je još jedna od onih priča sa skupljanje 4 stvarčice za da se napravi jedna velika stvar. Samo što će ovo da bude mnogo originalnije zato što će... Dobro mi pas. Zato što će fucking koraptori da razbiju legendary sword i onda ću morati da plains ovdje gdje sve ide. Gdje će sve da se izdešava. Znači ovo je najveći dio the plains. Zato što je to najveći dio mape cijela. Ima ovdje dosta bosseva, verujte mi. Nisu baš dosta, ali bossevi kasnije postanu obični neprijatelji, verujte mi, bush beetle. Poslije ću moći da gubim iz jedan hit, verujte mi. Igrao sam igricu. Znači, svi bossevi postanu obični neprijatelji. Znači, imam neki mnogo wacky bossevi sa mnogo različite tehnike da se pobede. Sad mi treba health, tako ću da uzmem damage, ne mi treba ni mana. To jest ni magic, ali što je? Dobro, znam. Rekao sam vam to bio. Da mogu samo 2 puta da kliknem na ovo dugme. Grass walkeri. Ok, idemo dole. Osjećam se kao da ne istražujem sve zato što bi ovdje imao još jedan treasure chest. A ne, ovdje je pećina, ekstra. Da, pa znao sam da je treasure chest. Ok. Ajde da skupim još soul shardovi. Zato će Iron Sword da mi bude fatalan. Poslije ću još jednom damage i onda health. Znam najbolju kombinaciju za unapređivanje. I onda samo... Znači, dva damage trebam da imam i onda samo da... da punim healthe dok ne stignem do negdje do pola. To ne do pola, nego manje od pola, 100%, ali znate na što mislim. Otprilike. I tamo je kutija koja će da mi bude, koja će da mi treba da nastavim story. Znači moram da stignem... Što sam počeo da pričam, da. Znači 2 puta damage i onda ću samo health da... maksimum do otprilike pola. Vidite sad da mogu da ne trčim niti da double jumpujem. Vidite valjda gdje klikćem. Ovako belo se pokazuje. Mogu da bacim kutiju.
a ne mogu da sprintujem s njom. Mnogo čudno, znači mora da je kutija, ne bojme nikakva je. Ok. Idemo prvo ovdje gore, zato što će tamo da nas prebaci. Tamo, vidite ono tamo pozadi. Sve ćete vidjeti. Ok, hop, 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 fuck, hop. I sad otvorim sam chest. Sack of experience. I sad samo health. Ne bismo da smo trebali još jednom damage. Ali dobro, može i health. Ok, i ovo. I sad idemo. Blizu sam do 80 jer će Iron Sword da mi bude fatalan, verujte mi. Odnosno gvozdeni mač. Pa gvožđ. Skoro metalan, ali gvozden. Idemo vam. Ne postoji nekakav način da napravim mobility, to jest da mogu više da skačem, brže da trčim. To će tako da bude. Ok, odmah da aktiviram portal. Ok. Bam, bam. Idemo da uđemo unutra da moramo vratiti jednom liku njegovu vazu. Znači vidjet ćete. I dobit ću achievement za ovo. The monsters, they stole my precious vase. Can you help get it for me? Can you get it for me? I can help you over the river if you do. Isn't tower up that hill? Here is a key, it should fit the lock inside. Da, ovo ne morate da uradite. Bar mislim. Uvijek sam ga radio samo zbog achievementa, ali mislim da ne morate ovo da radite. Stvarno, nije toliko očigledna kućica da je... Očiglednija kućica mislio bi da trebate ovo da radite, ali ne morate stvarno. Treba, ali ne morate stvarno. Nemate... Ne morate uopšte to da radite jer nije uopšte ni bitno. Ok, sad moram da uđem ovdje. Ključ. Ok. Achievement? Ne. Ok. Ah, fuck. Promaši ga. Ah, fuck. Achievement? Achievement? Yeah. Jesam rekao achievement da je. Evo ga. Čemo. Ok, vidite gdje ovo. A fucking blobovi, na njih sam zaboravio. Ok, 78. Moram polako da ga vratim nazad. Ne, fuck it. Nisam to trebao da uradim. Moram da ga bacim. Hoću ovo. Ne znam da li ima neki armor. Nisam ne trebao da ga bacim. Ok, idemo do planes. Fuck. Opet. Nisam sponzorisan.
Ok, samo hoću da razbijem ovo, ako ih mogu da dobijem. Ok, The Gardener. Već sam 100. Ok, hoću samo da razbijem što više stvari moguće. Što stvarno hoću da dobijem ta 3 šarda. Evo. Da odemo kod onog lika. Samo ovo mogu da radim. Uza! You found my vase, thank you hero, I'll activate the raft for you. Good luck and be careful. Ok, ljudi, mislim da je ovo bilo mislim da je ovo dobro mjesto da završimo epizodu. Hvala vam puno što ste gledali, ostavite like, u komentarima subscribe-ujte i u sljedećoj epizodi ćemo da idemo preko reke. A između snimaka ću ja da skupim 3 kristal šarda. Samo ću da im levo desno da farmam malo mobove. I mi se vidimo u sljedećoj pa samo moram da pauziram prvo igricu. Bye!